Noter smo. Noter smo, ja, rdeče. Ok, smo noter. Ano, slabo nekaj počas. Ne, kam ti neseš telefon? Telefon mora biti zraven. Mirza nema telefon, kamer. Daj, drž to. Ja. Tako je. To je to. Ok, noter smo. Zdaj raste. Raste, poglej ti svoj telefon. Evo, to... Ja, ne, nisi audio spreven. Vidiš, razmišljaš. Vse moram jaz razmišljati. Za vse jaz razmišljam, friend. To je to. A se naštel mikrofon? Vse dela. A se dobro sliši? Ti ber, kaj piše, a se dobro sliši? Preverjamo, a se dobro sliši. A se dobro sliši? Output muted. So what is like that? Kaj? Output muted. Ja, se sliši, vse. Okay, da. Vse se sliši, vsi tu saj že na live komu. Ajmo kralj. Vse sliši, a vse slišimo vsi. Dej, vprašaj, če kaj šteka. A šteka, a dela vse. A dela vse tako. Prvo, da dobimo potrdilo. Odpriti kle, pa poglej. Prvo moramo preveriti vse povezavo, vse. Vse sliši v redu. Ok, vse sliši v redu. Ti veš, kaj se lučka ugaša. Ok, to je to. Zdaj pa. Prva stvar je, da šerate vsi. Vse mi je zaštekalo, vse mi je zaštekalo. Dokler ne pošerate vsi. Ok, le to že 2,5 ljudja v minuti. Šerite. Prva stvar je, da šerate. Ok, dela normalno. Prekin. Zdaj pa tako. Zdaj pa vsi pošerate. Vsi 2700 folka. Zdaj bomo pogledala. Vsi 3000 folka. Prva stvar je, da šerate. Druga dela normalno. Daj to, gasen. Pa poglej sam šere. Se pravi, na Jurija šerov gremo. Evo, že 300 šerov. To je to. In potem se 1500 šerov. Smo že na tej lokaciji. 1500, evo, 3 Jurija ne žele. V minuti. 1500 šerov in gremo. Ko bo 1500 šerov, gremo. 500 šerov, raste. Telefon imaš gor. Ja, ok, v redu je. Signal je dober. Šerite vsi, pa gremo v akcijo. Vse imamo pripravljeno, zdaj pa je odvisno še od drugih faktorjev. Upam, da nam rata pridati noter. Ugibali boste pol, na kateri lokaciji smo. Čez čas bomo izdali, kje smo. To lokacijo opazujemo že tako 3-4 tedne. In zdela se nam je tako ful v redu. 4 Jurija, 100, na sekundo gre 100 gor. Namig je to, Leto, na sekundo gre 100 gor. Namig je to, da nismo v Ljubljani. To je to. Dobro, blizu Ljubljani. Ekipa PDZ. To spada pod Ljubljano. Ekipa Put do zatvora je z nami. Mirza, s nami ekipo. Od začetka. Evo ga naš Milan. Gremo naprej. Kiza Šarić, Vojka. Jaz pa Pero. Evo ga Japica. To je to. I Klepič, če rabo do železo, ponavljam, Klepiču pejte. Ena oseba nas namanjka, to je naš Težke. On je trenutno na bolniški zaradi vrsta. Škoda, ker niste z nami. 5000 folka v 2 minutah. Vsi 5000 folka, stisnite, šer, samo to. On odkupuje železo, drugače Klepič, odkupuje železo. Kerbadel. 5500 na sekundo, gre 100 folka gor. Upam, da nam to rata. Če nam to danes rata, to bo nepozabna žurka. Vse imamo pripravljeno, ti imaš? To pa polka, da vidimo za koliko šerov. 1000 šerov že, še 500 šerov. Koliko je šerov? 1000. 932, ajde še ne 500 šerov. 500 šerov in gremo počasi. Ampak če podprete Pici and Pero Show, vmes tudi šerite, ne pozabite. Po live-u, polajkite še naš page Pici and Pero Show in to je to. Zdaj pa... Jaz sem gledal, jaz sem ta plac že nekaj cajta, zadnje 3 dni sem gledal, tako da nekako sem naredil plan. Vem, kje pozabljajo odpirati vrata, ne zaklepajo tam vrat, pustijo odprta. Tukaj je luknja, kar sem zvedel. Sem zvedel to eno tipo. In bomo... 1200 šerov, svaka vam čas, kjera podpora, 4 minutah. To je to, zdaj pa... Še malo, ne, še 300 šerov, ne grem čez to. Gremo čim prej Murija, da pride, ne daj Bože. Problem je, ko začne piskati alarm, mi bomo ostali noter, pa kar bomo zdaj ostali, ekipa, lahko greste. Ne sedeti.
lahko nas pustite same, ampak jaz papir ostava noter, ker hočeva žurno res in to je to. Ej, čakaj, da vidimo zdaj. Danes je žurka, danes gremo vsi. 1000, tisto kako raste, 100 šerov na sekundo. Premikamo Ne, se. čakaj, še malo. Pero folk, Vsi, koliko bo dosti? ne bo, 7 jurjev folk gleda, stisnite vsi šer, zadnjič rečem, da jih gremo Zdaj pa počasi, vsi, pičimo. čakaj. Pa spodaj imate, vam vrže rumeno okenco, kad date follow, turn on, date, da lahko vam skozi prikazuje, kad bomo live, to je to. Še sekunda, saj še 100 šerov, še 100, ajde, stoj, daj piha dol, Jaz bi šel že noter. prosim, še dol, še 100 folka, friend, ne bom šel za brezvezano. Jaz bi šel že noter, brat. Evo, sekunda, Meni je brat. interesno, da se Evo ga, žurka leto 8 jurjev folka. nas gleda. Lej, podiramo rekorde, danes se To je res, piše podiramo zgodovina, rekorde. če nekaj da rečem, preden gremo, kapol ne bo več govorjenja. Podiramo rekorde, jutr vse novice bo jutr, tako da to se pripravite in to smo mi vsi smo skupaj v tem, da na to vi mislim. In vi ste v tem- 1600 prekoračali smo šere, Gremo. svaka vam čas. Pazi, sam zaradi senzorjev, sam za mano. Pazi, zaradi senzorjev. Čakaj, daj mi flash mi daj, hitro mi daj flash. To bi moral biti odprt. Ne mi direkt snimat, kad s to lučo, sam malo znači. Bi se moral biti. Ti zdaj vleč, kaj ti rečem, sam da v ta. Možda not. Čakaj. Pomagam. Ne, beži mi. Drsi mi, fuck, star. Drsi mi. Vleč. Fak, takoj. Sam dol. Ne, moderno. Daj pet čez. Klepič, pet z mano, gremi da čez. Pet dol, probi splezat dol, čez uno. Za njim. Viš da te ljubim. Kako bomo dol skočil, frej? Ne bo skakal tle dol. Pazi, vodala. Čiti, ko smo imel šel dol. Bom ti jaz kamero pokazal. Fuck, model. Daj mi kamero. Čakaj, da prijem, pej. Daš telefon. Na kamero. 5 minut dol. Japa, kam si šel? Pet sam. Sam sajte, sprižigal, vse. Dobri. To, luči smo pržgal. Pet dol, skozi dol. Pet sam. Čas. Dol pejte vsi. Klepič! Kje je Klepič? Stikala je najdu. Gremo se razgledati, gremo se malo razgledati. Pet. Zavada, da gremo nekaj gledati. Ej, javite kaj bo odzori. Da vidimo, če je kaj kje. Jo. Gremo dol. Evo, tu ima DJ plac. Pet sam. Daj razpuki. Pali zdaj to. Pali, brat, no ti to znaš, no. Evo. Pet sam. Čak, sam malo da se znajde. To je, friend, Kdo katastrofa. se spozna kaj na to musko? Kjer imam pojma stari.
Čakaj, fakt. Daj, Pice, ti si edini, ki imaš, ti si edini, ki zna to narediti. Zvočniki so pržgani, sam da... Tej pici, tej hitel. Fakt. A da naj dal, sam. Ajde u Milo. Kje se klej, kje pržiga, fakt, nič pa radi. Daj, sve pržgano, čakaj. Poklop to sem. Halo. Fakt, muziko rabimo. Halo. Uživo smo! Daj, kje se to pržge? Čakaj. Daj, predvaj. Fuck, brat, pa da vi... Nothing can stop me, I'm all the way up. She call me top shots and yeah, I keep a few things.
mogoče lastnik ali pa kdorkoli odgovoren za to, se mu že vnaprej opravičujemo. Nismo nič poškodili. Jedega. Nismo poškodili. Ta dva strajka bomo plačali. Zdaj ne vem, kdo je že nas prijavil na Murijo, če so Murijo. Da ni Murijo. Samo nekaj rečem, za vse naše, kaj gledate. Spodnje Piranče, 56, Pridite klub 7, pridite vsi sem, kdorkoli. Spodnje Piranče, 56. To lokacijo smo gledali že 3 tedne. Tako da ja, zdaj pa upam, da bo zapleto, jebi ga, želi smo na voli. Lastnik, moram priznati, da imaš to klub. Zvočenje. Ful mi je všeč. Vzvočenje, naš komad, friend, nikoli ni tako počel grobo, niti v studiu pri Joviču, ki nam je dal komad. Tako da ja, brez za mene, jaz upam, da nam tukaj sem polil malo. Kolikar moramo, kolikar vedno. Kolik? A folk? Folk je že gledati, kje je folk, 5 folk. Čakaj, ne še, počakaj, da se napenja. Tako da ja, pošerite, follow Pero Marcič, Aleksandar Repič, to je to. To, kar so z nami, to je ekipa Pudo zatvora. Ja, ta ekipa... 12 jurjev nas gleda! 12 jurjev, delamo rekorde! To je to! Muzika! Idemo na muziko. Vse 12 jurjev, ki gledate, vsi stisam držer, da cela Slovenija boka, da Pero Jubici show je najjači show, močnejši od Pop TV-a, kanala, vse poderamo. Vse poderamo. Idemo, daj pa Tomaš! Zremo, Klub 7, najjači klub. Spodnje Piranče 56, ulete vsi, kaj gledate, ulete sam, da naredimo žurko! Ne vem, kaj si pritisnil. Kaj sem pritisnil? Zakaj si prekinil muziko? Ja, muziko, daj na neki reči. Jaz mislim, tale knop. Halo! Svake čas gledalci, ki prihajate sem nas podpira. Te so najjači gledalci, najbolj zvezdi gledalci. Svake čas najjači mene bo več podpis. Hvala Joviču iz Zdrave Records za tale intro komad, ki nam je naredil. Na YouTube lahko pogledate, Pero Jubici intro, song, napišite intro in bo zdaj komad. Najjači komad. Sam kakšno zvočenje je Fred tukaj, da vemaš. Klub 7, vsi, ki gledate, Klub 7, spodnje Piranče, 56. Lete sam, tako da če bomo imeli probleme, da nas vsaj podpirate, pizda. Po moje bomo najebali. Za une, ki boste govorili, zakaj ste šli v diskoteko, friend, noben več ne žura, stari, ni več denarja, mi moramo zastonj žurati. Tako je naša žurka. Sam brez alkohola ne pijemo alkohola. Mladi nimajo denarja. Samo Sprite pijemo. Pa Sprite nas ne sponzorira, sam to, da ne boste mislili. Ja, ni nam sponzor Sprite. Suki dan komad, bro. Zato se živi, sve, pa to, ne poslušaj, ne bi bilo glavo. Tale komad je meni dober. No!
vina. Dobar, Murije še ni stari. Zgleda, hejteri nam niso še Murije klicali, tako da tukaj. Pa ne smo, kjera policijska postaja, plavi orkester se še ni pojavil. Kaj ti predvajaš z YouTube? Reč, da še enkrat lasniku nič nismo ničali, če gleda slučajno. Lasniku, naprej se že upravičujemo. Svaka čas za klub 7, ful mi je všeč klub, prišel bom žudat 100%. Videli smo, da se je odprl tako ene 3 tedne nazaj in vse, tako da imeli smo ga na Nišanenga. Ej, Pero in Pici ima svojo radno stran, tako da followite, ekipa Put do zatvora je z nami. Daj še kakšen komad, ima to kakšno glasno? Svaka čas. Daj še kakšen komad. Daj kakšen komad, ja, dober. Novo avto. Daj novo avto. Ja, novo avto, moramo. Novo avto, full komentera, novo avto. Full komentera, novo avto, evo, naš spot. Od Arkaja spot, jaz pa Pici sva noč. Vsi so veliki kot me, kao zdaj. Videl, kdo bo kako to. Gledi sam, če je Murija, gledi sam. Pet sam gled, če je Murija. To zvuči kao. Zati se izgleda. Auto, povesti da ni problemo več, jaz imam nov auto, žena mi teži sam. Jaz imam nov auto, doma spim na svojcam. Jaz imam nov auto, jaz imam nov auto in pogledam je nekako. Evo en. Koliko jih je? Kje ste, Feni?
Kaj je zdaj? To ceno, Ajde! to ceno. Svaka čas! Dej. Muziko, kar pust na replay, fukar. Potrkaja nov avto. Svaka čas. Ajde. To je, evo, model je v letu, svaka čas. Svaka čas, to so pravi fani, riskirajo zapor za to, da so Da zdravi. letijo, da nas poznajo. Ajde. To imamo najre. Ko je tebi ime? Miha, svaka čas. Kje si Miha? Pogovarjal sem se mi po Facebooku. A res, pizda, ne moram se Pizda, zapamati preveč. vse. A si pozdravil koga, Miha? Ne bom. Ja, sam gledajte zdaj, Kamurija pride, da spizdite čim prej. Ajde, kar pa begate, da ne boste najebal. Da, če že mi ne jebamo, da ne boste vi. Dobar, vi Muri, ajde, muzike malo. Kdo je DJ zdaj? Ama kdo kakšno glasbeno željo? Klub Sever ekipa. Jaz sem vzel po neset, čakaj. Mitrović. Pri vrata, Zaprem vrata, čakaj da zaprem vrata. Žive prevani. Želim se, dajte se! Gdje je Musko? Spet jaz moram za musko skrbeti. Nešten, 10 Jurija. Čakaj, da jim odprem še ostalim, da prije še folk žuri. Da ga še folk žura. Vsi noter, so preskočite. Pejte noter, ni nobenega, pejte. Daj pejte noter, preskočite, pejte Ne noter. sekerite se, jaz se pogovarjam za vse, pejte, ajde. Jaz prevzemam odgovornost. Ej, tam imate vratico, sam pejte noter. Sam pejte noter. Ver, gled tega talenta, čakaj. I got broads in Atlanta, just in the business, sipping fun. Credit cards in the sky, waking up such shit. That is sound like a bunch of leather shit. They be acting real time, the kind of shit. I be putting myself on the kind of shit. I got taking this up on the night, we really not trying shit. Legacies, fun, basic, in the time. Pop a pearl, I got slime, I can really come and kill you with bananas. There's a little put in the valley, no niggas that come and kill you on the counter. That's a bigger than the valley, the watch for the power. I got taste pull up in the kitty. I got taste this time to ditch. Say you make a lot of money. No kids, no really get it, but you see, you did pull up in the kitty. Back, you know, feel it, I'm gonna feel it, back. Niggas fucking that niggas gon' feel it, back. We gon' kill it, back. I got broad shit. I got broad shit. It's not me, you did it, I'm gonna take it. I'm trying to fuck up, I'm staying in the bottom. Trying to fuck up, I'm bringing to the break. I'm shit, she doing it. I begin to the chicken, count to the chicken, and all my things. Piše plavog orkestra, ful sreča, res majke. To mi je ful čuden, da nav je odletel. I got broads in the line, just to be in the family.
Credit cards and scams. Getting no rest in the bank. Lexus, family, legacy, family. Hold on, my time. Killers in the house. Pero Matic za Majko, DJ Pero Matic, a gremo na komado ekipa podazor, Pici Kesi, dviga roke, Pici Kesi, dviga roke, Pici Obrašo, Pici Morašo se ti zeta peš, Pici se ti zeta peš. Oh yeah! Equipa Potosó, Pero Fim Show! Pero Matic já sabe! Zabij za wodę, se ti zrelaje, zabijać! Zato, da veste, počasno s to pijačo, ker nimamo denarja, da plačamo vse. Lahko sem plačal tudi sprajta, ampak ne vse. Tega, veš? Ajde, bej enega selfija, na hitro, ajde. A grete noter, Đurat? Ne, mi smo pa še levo podporo, da reklama, da se to nekaj zalaufa. Svaka čast, ajde. Boja, odosla si, a ste izklev vsi? Ja. Lokalci parletel takoj. A greš noter, Vizjak? Ni džabe, danes stop, danes spici čast. Zdravo, Lukšica. Če hočete, pridite neki spit, bom jaz poračunal pol šefom, ali šefico račun. Gremo no, le to koliko enega folka, le koliko enih avto prihaja, star. Strah nas je bilo sam zaradi povezave, da nam nav prekinal, ampak ne, dober dela. Ne, sej v redu. Še malo noter, se vidimo pol. Ne me zadem. Kajmo. Alar! Uletena! Uletena! Vsi! Koliko enih avto. Ne, gremo, kar noter. Pecam!
Kva smo naredili. Koliko je enih avto? Gremo, koliko smo Volka pripeljali. Moramo drug teden pokle res žurko narediti, stari. Tlej bi res znal žurko narediti. Sam da vidimo, če bo šef jezan Če na nas ne nas. bo nasnik, Če bo to lepo sprejel, mu lahko ponudimo, da eno jako žurko kle. Ej, pa gremo not. Ej. Ej, za une, ki še niste tle. Spodnje Pirance, 56, da nas je delegacija pripeljala. To je klub 7. Ulete vsi so, koga nas je, letavite. Delamo žurko, frem. Gremo not. Delamo rekorde. Kva se dogaja, kva se dogaja. Alo? Ja, šli smo od spodaj, pa zdaj ni signala dom. Hoč tam vključiti, a? Da smo naredili rekord, kjera pizzerije. Temu se reče Bever Pitšov, ko podelamo rekorde. Polni razumim ne ravno. Počasi bomo šli ven. Tako da... To je ravno. Bolano, šerite to, stari, šerite to, bo jutra posod. Dvignili smo Facebook na nogi. Šef zgleda, da ni ga infarkt zadev, kad nas je videl. En je klicu Murijo piše. A je klicu? Pa nima veze, se policija vedno kliče. Noč ne delamo. Se pomešamo mi tam med njim. Pejte vi van, pomešajte se med Daj kamero, kar pusti me pa pici. Ne, Mirza boš ostal z nami. Evo, Mirza bo ostal z nami. Mirza je boc. Telefon magar da imaš v... Ja, ne sekiri se ti spoh. Pejte vi van, pomešajte se med folk. Ajde, bom jaz nekaj. A už ti Tyson snimu? Dej, kipa se vidi. Ajde, pej Tyson sam. Dej da prške muziko malo. Pero! Dej mi. Dej mi za malo. Ja, pejte vi to z ritmom. Ajde. Evo, da. Takoj prijemo zdaj. Ej, Milo, da ne prišli jaz do vse do tebe. Ej, vse do Tyson! Milo, tu to Od enega fena glasbena želja. Kjera sreča, friend, da jih še nista. Da nam ne pokvarijo žurke. Ja, majka. Kaj je bilo to, friend? Ne mi muzika. Prekidaš, ven mečeš. Sorry, z nosom sem prekinul.
In bomo šli počasi od tukaj iz toga, dober znak je, da jih še ni. Gremo, prije plavi orkestar. Da se zgleda v smilu malo. Preden plavi orkestar prije, že tako vedno delamo probleme policajem, kaj bomo radi. Šefa prosimo, da ne da kazenske ovadbe proti nam. Če kaj škode, naj nas pač kontaktira prek Facebooka, pa prijemo poravnati. Opa, Halo. Halo. Kaj se dogaja? Še... Kdo ste pa vi? Jaz sem bila poklicana, da prijem sem. No. Pa to ste vi dva? Kakšna penica? Penica! Čakaj malo, kdo si ti? Pridemo dol, pridemo dol. Imamo otvoritev. Čakaj malo, kdo si ti povedi? Maša. Maša, in ti si kaj? Šef je poklical, da pridem sem, ker se alarm. Reč šefu, poklic prosim šefa, pa reč mu naj ne zganja, pa naj ne kliče policija, prav? Evo, kif me kliče, ja, meni. Gremo dol, gremo dol. Mislim, da nič niste škodi. Nič, nobene škode, gremo dol, se zmenimo, jebote, lastnik, evo lastnik. Dej, Evo ga zaplet. Ti se pa zdaj pogovarjal, jaz se ne mislim pogovarjati. čakaj, bomo pozdravili folk, bomo se Zdaj moramo iti, evo, lastniki so prišli. Prijemo, je policija s tabo? Dej, nič, Še enkrat prekinjam. oprosti. Pridite sem dol. No, prijemo Evo, takoj, pridemo. sam malo, prijemo se zmeniti, sam, ja, zaplet v glavnem. Ne klicati policije, prijemo se zdaj zmeniti, pa da poravnamo, bom jaz plačal račun to, kar smo spili. Policija je že, frajn tam. Nič. Še enkrat, hvala vam, ker ste gledali. Pero Pič šel, naslednjem temu bo spet pizdarja, kakor vedno. Aleksandar Repič, Pero Martič, ekipa PDZ in Pici, lajkite in svaka čas za gledanje, nas podiramo rekorde. Tako čujemo klubu 7, kdorkoli je lastnik, ne nam zameriti, nič nismo poškodovali, prijemo jutri plača to, če treba, kontakteri nas, če ne gleda